Salome nende wanengo cheti cho twaithya harusi yako nikana mundu mela wambi woni ngai na iwa munani wa Eden ngai ne wonye mundu mosu atena ra ewe anengane namo aiweta masitwa lakini waza kudanganya musisi ndabe kindu kina thina amuya ko amunenge to ela amunenge to ngai operation yambe mundani wa Eden kuunda wela ya theater maumie na yoku mundani wa Eden nginyo mundu ome asuma tathe lwani ndawe sumwe mundu ume wana aba ni muwonga iwe dha kwete oto wakwenda kia kliniki kiteba lone no kwatia balwa Salome kliniki jujagu ona atweka sia lakini mwetu nene mana veyagu sisi kliniki la sina balwa ija kwenda kina vingiwe lakini leo umepata kliniki ambayo iko na barua pekee. Nikwambie Salome siri moja nikana awowano awome monde na usuwa kuwa ne wo mundu kindu kila wala mana mayende tekelele maiwe wane saa na mela mede kwa nundu wo makabo Yesu oka kundu katarajia boyu ija kune ku maintain we no kono do munenge ndawane sa wana yo manda matakitari magume na mambush doctors kusubia Mungu akune munenga enda wasa sawa awe manda wo Salome wo dawa madonende pano na sobia basha ida mundu mebwa taya ambulance ekalaisi eti mother goti ba uno wo ba manende lugade nwa Onolo. Hello. Onolo wakone mkua na miaka 64. Na asioka atwa dhinza hoteli ne twiliende. Njona ona keli tuka university kanaka form 4. Eka umaasya na mewe etia toboa. Wonga mwe. Gina mkuna ngange mwe mzene pata badani. Ndakitale musio nolota tisha shwanu wa muo wake ikala huyo ni control na naku ya mebu wake lele wasome bikunde ndimo na zene ndimo 19 yasia ni afadhali kukaa katika dari ya nyumba kuliko kukaa ndani ya nyumba ya mwanamke mwenye kelele ono maombiwe mayisi kwa accommodate kelele ona ema kosa ndesi utabwa nipagomo tabyombolata muo wako kwisubanga tafadhali muo usu subia ona mana nene mwana wanu usubite nundo naendete mbona nusisi hapa credit tunenge Salome nundo samanda kibubu na wana muo wako ate kibubu manane umsubia kila pamoja ndakwambia mama Salome ni kwamba wagonjwa na hivi Kiswahili yengi muono wako welo manaka nani waonenga wa special diet wana au maweyane osa historia ya muo okavana muo akwa ati ndata nenda obya ongwendo munenge ona vikanyumba we au kwambia na kibwambia na leo ambia na whatever mwambie unataka gani muone wasubia ala muone wasubia ni kendanga kai kubwana anome alangi kuyanza ona amanaka na dakitale wake ni musio wano subia lakini mama wana wabinganga mevo waambia kulo ni majukumu mangu wala waamukia dama amukio na iva namba 2 yake oni iva nela woni tuno jo manda mundu eka kona ona saige ukwitu uje ninukila ona nona kukungamba kuina badi ngamba osungia mtu myosi kamoja na uko ukamfurahisha roho yake manake ngoo ya mundume gaende nimbake kunojeki kidogo na hata yumo vikite na kulia miaka na wanu bitukije 50 mundume yoyote kamwana keka landi ni wake Salome kango navyo uko tulatekie na kamwana kuke kala ke furahisha tafadhali Salome wale kama unataka mwana go
kale kale tukena 14 years nika mwana kala wako lile maneno sio kama na kwa maneno sio kama na kwa ona wadimu uya saju gaje onani kachifuka no silipa zumwa ke mwana nyo kwete iyo ina kwete salama nini se wina experience ya kwekala lakini ngongela material nikenda mukuenesa mukuwe na wendo kweze kuza mwendeno wanasiana sienyu siwa singadime kwizila wendo ni wenyu muyoko tilake kwa wendo su na kuafikiana kwamba hakika tumependana hakika tutaishi na kuambisia mundu kilidi kikenge kalaki cha wendo mudhei osa historia ya muo na ukinduki mwa salama wa ilo mana na mundu mukala weba faili ya muo ni